Ćao svima! Sad ćemo da pokažemo kako kreiramo smještaj. To se radi u podešavanju smještaja. I nakon što kreiramo smještaj, kreiramo smještajne jedinice. Imamo različne handle. Ovo možemo da prikažemo na voucheru. Ukoliko je kirilica, ovo možemo da imamo ugovor. Ovo je bitno. Ukoliko imamo lokalni predstavnik, popunimo to. Ovo je hotel, država Grčka. Ovo je Jerija, Tokarija. Možemo da imamo neki opis hotela. Možemo da postavimo uslovi korišćenja, što nakon booking možemo da šaljemo na mail na korisnici, na putnike. Sadržine i sada stavimo jedni glavni foto. Možemo da stavimo galerija, nekoliko slika od objekata i normalno da imamo tačna mapa gdje se ovaj hotel nalazi. Primjer, ja stavim da je negdje tu. Kad idemo kreirati, objekt je kreiran i nakon to radimo smještajne jedinice. To radimo ovako, biramo tip, dalje su studio, soba, apartmani, izabiramo kakve su krevete, odnosno kakva je struktura kreveta. Možemo da biramo i pogled, i sprat, drugi sprat, standardizaciju, koliko je eko, tipna soba i tako dalje. Ukoliko radimo pakete po čovjek, onda možemo da definiramo minimum lica koje treba nama da rade ovdje booking. Koliko ovakve sobe imamo, opsteo, studio, i možemo da opet zakačimo slike. Evo, primjer, ove dve, da su tačno za ovo studio, da je ovo broj 101. Nakon što kreiramo, možemo da dodamo broj i tako sistem upamti da imamo studio sa 3 kreveta, broj 101 vezan za Hotel Moises. Nakon ova radimo ponuda i aranžman za ovaj smještaj. Hvala vam.